poštovani gosti, dobrodošli na priredbu kojom obeležavamo Dan škole 16. april. Dajem reč direktoru škole, profesoru Draganu Saviću. Pozdravim sve prisutne koji su svojim dolazkom uveličali ovaj za našu školu veoma važan dan. Pre svega naših bivših učenika, legendu atletike Dragana Zdravkovića, članove školskog odbora i savjeta roditelja, dragi penzioneri naše škole, direktore škole u Ćupriji, učenike i kolege. Početkom 20. veka, pre nešto više od 100 godina, Ćuprija je imala oko 5000 stanovnika i jednu osnovnu školu izgrađenu još 1890. godine. Ćupričani su tražili otvaranje gimnazije još 1893. godine, kada su u jednom zahtevu između ostalog napisali sledeće, citiram: građani žele dobro prema deci svojoj, da i ona ne budu roditeljske sudbine, da ostanu neobrazovani i neškolovani u današnje vreme, kad se traži što jača umna sprema. Sada samo imućni ljudi slali su decu u druga mesta na školu, ali je takih mali broj, jer je Ćuprija netrgovačko mesto, a bez trgovine nema bogatstva, bez koga je opet teško školovanje. Usled toga, nažalost, naša varoš vrlo mali broj školovanih ljudi dala. Samo nekoliko njih je produžilo gimnaziju u Paraćinu, koja je udaljen 2 sata. Ti učenici svako jutro odlaze u Paraćin, a uveče se vraćaju i to peške. Kraj citata. Molbe su im uslišene tek posle 16 godina, jer su ranije uvek dobijali negativne odgovore. Zauzimanjem narodnog poslanika Milosava Radojkovića iz Ćuprije, kao i nekoliko uglednih ćuprijskih građana, Andreja Đuraškovića, okružnog veterinara, Miloša Stojanovića, upravnika osnovne škole, Dragutina Janačkovića, predsjednika opštine, Periše Dejevića, protojereja i drugih, Ministarstvo prosvete je 16. aprila 1909. godine odobrilo da se može otvoriti i o svome trošku izdržavati gimnazija prva srednja škola u Ćupriji. Gimnazija u Ćupriji je počela sa nastavom septembra 1909. godine na spratu u severnom delu osnovne škole Đure Jakšić. U ovoj zgradi bit će izvođena nastava i za učenike gimnazije od 1909. do 1926. godine. U svemu tome, citiram, rasla je svest o potrebi za školom, visokim činovnicima i oficirima koji bi čuvali svoje stečene pozicije u mestu. Trgovci bi osposobili nastavnike, radnici, seljaci bi mukotrpnim školovanjem svoje dece obezbedili neke bolje uslove za život. Kraj citata. Kao državna, gimnazija konačno dobija i svoju zgradu 1927. godine, koju je podigla opština Ćuprijska, u kojoj se nalazi i današnja gimnazija. 1968. godine škola menja naziv Gimnazija Pomoravski heroji, a od juna 1991. godine škola radi pod imenom Gimnazija u Ćupriji. Ovaj naziv škole ostaće do danas. Za raniji period nema podataka da se posebno obeležavao bilo koji dan kao dan škole. Dan škole počeo se obeležavati tek sa promenom imena škole 1968. godine. Od tada se kao dan škole proslavljao 25. maj, zato što je taj dan mladosti povezivao slavlje mladih sa rano prekinutom mladošću palih heroja učenika naše škole. Početkom 90. godina prošlog veka prestala je proslava ovog datuma, tako da nekoliko godina nije bilo proslave dana škole. Početkom školske 1994-1995. godine počelo se sa pripremama za obeležavanje proslave 85-godišnjice od početka rada gimnazije i tada je odlučeno da se za obeležavanje dana škole uzme datum 16. april, s obzirom da je tog datuma daleke 1909. godine stigao ukaz kralja Petra I. Karađorđevića da se može u Ćupriji otvoriti gimnazija i ovaj datum slavi se danas. 1995. godine počeo da izlazi školski list Avangarda. Urednici prvih brojeva bili su učenici, a kasnije su tu ulogu preuzeli profesori. Poslednjih godina nije bilo štampanih izdanja ovog lista, ali ove godine, jubileja, 20 godina od početka izlaženja lista, novinarska sekcija je pripremila materijal, tako da je za ovu proslavu dana škole štampan novi jubilarni broj i danas je podeljen svim učenicima škole.
Za 107 godina postojanja najstarija srednja škola u Ćupriji dala je veliki doprinos razvoju ovog grada i šire okoline. I današnje generacije nastavnika i učenika ponosne su na njenu istoriju i na uspehe koje su postigle prethodne generacije i trude se da očuvaju tradiciju velike postignuće gimnazije u prethodnom periodu i znatno naprede. Zgrada naše škole, nekad i sad, viđena iz nekog drugog ugla i najčešće osvetljena suncem. Malo vike oko Mike, predstavu koja na duhovit način govori o želji za životom, izveli su članovi avangardne dramske sekcije na pozorišnim susretima u Kragujevcu i oduševili publiku. Doprinos đačkog parlamenta, između ostalog, bio i oplemenjivanje i ulepšavanje dvorišta škole. Nameštene su nove grede za klupe pored terena za mali fudbal u školskom dvorištu. Uređen je i popločan deo dvorišta ispred ulaza za učenike, saniran krov, novi oluci, ugrađen snegobran, lepša i bezbednija zgrada. Naši učenici, predani i iz ljubavi prema nauci, izvode naučne eksperimente na Festivalu nauke Dani Eureke. Na stranim jezicima, uz pratnju na muzičkim instrumentima, pokazivali su svoje umeće, vokalne mogućnosti i na taj način potvrdili su snagu i lepotu mladosti i njenih preokupacija. U ritmu Evrope, krajem maja, naši maturanti svojim maturantskim plesom uključili su se u jedinstvo mladosti i radosti koju ona nosi na svim meridijanima Evrope. Evo jednog od načina da bi se raskladila osjećanje radosti, a na momente i blage sete, posljednjih dana nastavnog u gimnaziji. Godišnjice mature, da bi se sećanjem vratili na bezbrižne, a nekada manje bezbrižne trenutke. Matursko veče, kraj najradosnijeg i najsvečanijeg dana na kraju gimnazijskog školovanja.
taj se voli, tako su nas stari učili. Majmune brate, nije ljubav što ne boli, izabrani su odlučili. Zbog nekog se zvezde rode, a zbog nekog drugog padaju, to srce bira. Mali korak do slobode, veći nego pola svemira. Živote kreni, pa sve okreni, ima li sreće još u vaseljeni, da budi sanjamo, još uvek tragamo za boljim mestom i putem i cestom. Živote kreni, pa sve okreni, mole te tvoji pravi boemi, nek loše kopije prašina pokrije. Na bravo amateri. Za budale i parabe uvek ima prazna stolica, a tugo sestro, jedino je glupost džabe, dostupna sa nižih polica. A dok ima duše ove prave boemske, sestro, brate, rađe će se nade nove, da promene misli bolesne. Zbog nekog se zvezde rode, a zbog nekog drugog padaju, to srce bira. Mali korak do slobode, veći nego pola svemira. Živote kreni, pa sve umeni, ima li sreće još u vaseljeni, da budni sanjamo, još uvek tragamo za boljim mestom i putem i cestom. Živote kreni, pa sve okreni, mole te tvoji pravi boemi, nek loše kopije prašina pokrije. Na bravo amateri. Nek loše kopije prašina pokrije. Na bravo amateri.
Ja se izvinjam, ja sam malo emotivac po prirodi. Hvala vam što ste me pozvali danas. Gimnazija Pomorskih heroja je moja škola, Martinjeva škola u kojoj sam ja završio gimnaziju, u kojoj sam proveo 4 divne godine, stekao puno prijatelja među drugarima i puno prijatelja među profesorima. Gospodine Zdravkoviću, vi ste 1978. godine bili maturant naše škole. Tadašnji kolektiv gimnazije primetio vaš uspeh i čestitao vam na osvojenom prvom mestu na krosu Jugoslavije i 4. mestu na Balkanskom krosu. Šta mi je to priznanje tada značilo? Da kažem, ja sam 77. godine počeo da se bavim atletikom, malo kasno, na nagovor Aleksandra Petrovića. Imao sam tu sreću da u to vreme, iako su školovanje u gimnaziji bilo po mnogo višim i strožijim kriterijumima nego sad, imao sam tu sreću da su mi dozvoljavali da putujem, da se takmičim i 77. godine sam nekako počeo da obaram te rekorde, tako da sam do 78. godine već pobarao sve juniorske rekorde. I mnogo mi je, apsolutno, mnogo mi je značilo. Sve to što mi je... Škola mi je apsolutno pružila sve i mislim da sam mogu mnogo da budem zahvalan baš toj gimnaziji i profesorima koji su uz to što sam ja trenirao uvek imali razumevanja za sva moja izostajanja. Dosta je već rečeno o trci u Londonu 1983. godine. Tadašnjeg šampiona, sadašnjeg predsjednika Svetske atletske federacije, Sebastijana Koua, pobedili ste pred njegovom publikom. Ono što je tu kuriozitet je da se poraženi šampion nije pojavio na proglašenju pobednika. Sećate li se tog trenutka? Pa kako da se ne sjećam, to je moja najbolja trka, jedna od najboljih trka. Ja uvek imam, kažem za tu trku, čorava koka mu bude po neko zrno. Sebastijan Kova je bio svetski rekorde, najbolji trkač, desilo se da sam ga tad pobedio, bio sam u dobroj formi i te 83. godine sam stvarno trčao i crkio trku sve nacionalne rekorde. Ali je on najbolji. Ova 2016. godina je olimpijska godina. Vi ste išli na 2 olimpijade. U Moskvi 1980. godine ste bili odlični u polufinalu iza Steva Oveta. Osim nesanice, za to polufinale je vezana i jedna anegdota. Pa anegdota je da sam ja 80. godine ispunio normu za olimpijske igre. Otišao sam, međutim, verovatno su svi mislili da sam samo slepi putnik tamo na olimpijskim igrama. Poslali su me da učim za sledeće olimpijske igre. Međutim, ja sam igrom slučaja ušao, ne igrom slučaja, dobrom trkom, ušao u finale. Pobedio me Steve Ovet, tu sliku je on i sačuvan kući iz te polufinalne trke, gde je on ispisivao neke poruke nekoj devojci. Već je bio olimpijski pobednik na 800 metara, kad smo završili trku, on je bio srećan jer je pobedio, a ja presrećan jer sam ušao u finale. Sutradan su uvedena nova pravila na tim olimpijskim igrama, da se posle zagrevanja imali smo pravo da uradimo samo po 2 ubrzanja. Ja sam uradio svoje prvo, on je trčao prema meni, pružio mi ruku, poželio mi sreću, verujte, 2 dana nisam pravo tu desnu ruku. A onda je došla do 84. tako? Da, sledeća olimpijada je bila 84. u Los Angelesu. Vi ste ispunili normu i otputovali u Sjedinjene države, ali ste, kako kaže izreka, brže otud nego od ovud. Pa vratio sam se dan pre početka takmičenja iz jednog prostog razloga. Ja sam 83. godine potpisao ugovor sa Tigerom, sa proizvođačem sportske opreme Tiger, a Atletski savez ima ugovor sa Adidasom. Da ne bi ova deca sad razmišljala da su to bile neke velike pare, ja sam samo hteo da obezbedim sebi da u toku godine ne razmišljam. Imali su i menadžere za trke, imali su sve od opreme. Ja sam potpisao taj ugovor koji uopšte nije bio nešto, Bog zna, nije ništa od sadašnje vremena. Međutim, Atletski savez je naredio da trčimo u Adidasu, mogu je to da uradi i pre polaska na olimpijske igre, ja verovatno ne bi otišao. Međutim, tamo su nas stavili pred svršen čin, tražili su da odlučimo šta ćemo. Stekić, Milić, Nenad Stekić, evropski rekorder u to vreme u skoku udalj, Vladimir Milić, bacač kugle. Mi smo napisali da smo sportisti, da želimo da se takmičimo, da sve materijalne i moralne posljedice snosimo po povratku u Jugoslaviju. Oni su na to pitali, je to sve, rekli su, mi smo rekli da, u 10, to je sastanak je bio u 10, rekli su 11 imate avion za Jugoslaviju.
Imali smo samo 15 minuta vremena da se pakujemo igre. Nažalost. Ove godine nas čeka olimpijada u Riju. Kakva su vaša predviđenja u učešću mladih atletičara? I Srbija, naravno. Ima mladih, ima iskusnih. Kažem, 10 atletičara i ove godine ispunjeno normu, kriterijujem taj za učešće na olimpijskim igrama. I ja sam potpuno siguran da će Ivana Španović, ukoliko je se nešto nepredviđeno ne desi, sigurno uzeti medalju i kao drugog kandidata vidim u Asmeru Kološincu. Svi ovi ostali će verovatno, ko bude došao do finala, to će biti veliki uspjeh. Sada ste trener u Omladinskom atletskom klubu Morava. Ima li nagoveštaj o dolasku nekog novog atletskog velikana iz Ćuprije? Pa mi se trudimo da Ćupriji prezentiramo stalno šta radimo i kako radimo. U Ćupriji sada postoje 3 dečaka koje su već ove godine za prvih par meseci, znači januar, februar, mart, doneli 7 medalja sa državnih prvenstava. Tu su Đorđe Miladinović, Milanović Aleksa i Milanović Srećko i to su momci od kojih ja očekujem u buduće velike rezultate. E sad, koliko su oni spremni da se žrtvuju, toliko će imati uspjeh. Rad i samo rad, da vam kažem, Peco, sve u životu može da se postigne ako čovjek bude samo spreman na veliki rad. Gospodine Zdravković, hvala vam. Ja bih samo gospodina Zdravkovića zamolila da ostane na sceni i da nam se pridruži i direktor škole Dragan Savić. Evo jedan skromni poklon na gimnazijske dane i na ovaj dan škole. Izvoli. Hvala i čestitam. Hvala. Who's gonna save the world tonight? Who's gonna bring you back to life? We're gonna make it, you and I. We're gonna save the world tonight. There was a time I used to look into my father's eyes. He would let me go. I was a king of and a golden those days ago. The memories on the wall. My father said, don't you worry, child. Heaven's got a plan for you. Don't you worry, we're bound to home, it's for the better. What we dream, it's all that matters. We're on way, you and I. Turn up the crowd now, we'll never back down. Shut up the skyline, watch it in prime time. Turn up the love now, it's enough now. Turn up the love. Who's gonna save
Naš list je svedočanstvo jednog vremena, deo kulture našeg kraja. U njemu su neki značajni ljudi pisali o nekim za nas važnim temama. To je ujedno i prilika za naše đake, čitaoci i naše đake pisce da izađu iz okvira prosečnosti i banalnosti i takođe da učestvuju u jednoj lepoj priči. Dok sam spremao novi broj liste i dok sam spremao ovu priredbu, ja sam se ponovo susreo sa onim što je lepo i dobro u ljudima i na taj način što negujemo i što veličamo onaj lepši deo sebe, time pravimo branu od onog negativnog u sebi. I na taj način avangarda nas čuva od nas samih. Profesore, šta ste nam spremili za danas? Danas bih hteo da malo svi uvažimo, ispoštujemo i negujemo lepu reč kao deo lepote uopšte. Hteo bih prvo da čujete jednu pesmu koja je 1968. godine odnela prvu nagradu grada Rima za ljubavnu poeziju. Rade Brjušković, javljam se. Javljam se da za nju krvlju jemčim. Javljam se da je nacrtam. Javljam se da je opevam. U opisivanju da je veličam. Cveću, tugi, moravi tajne da pokradem i njoj da ispričam. Ruke da je pružam, smrtne zvuke umesto nje da slušam. Javljam se zbog nje da po bolu gazim. Pre nje u grob da silazim. Da stražarim dok je drugi ljubi. Da zbog njenih pogleda glavu izgubim. Javljam se da joj majku obilazim. Sa kim god zatrudni da joj decu pazim. Javljam se zbog nje da bacim oči u bezdane. Da predam vatri ruke, samo njoj da svane. Da svoje usne privijam na njene rane. Hvala Nikoli. Moje sledeće gošće su pesnikinje naše škole, Maja i Marija. Molim ih da se pojave ovde na sceni. Hvala profesore. Zahvaljujemo se profesoru Timotijeviću. Stižu naše pesnikinje, Maja Pršić iz 3.1. Pesme piše od 3. razreda osnovne škole, najdražu nagradu Vitezovo proleće dobilo je u Beogradu. Pesme su izašle u nekoliko zbornika, od kojih ističe zbornik Desanki u čast. Poezija je za mene najveća inspiracija i ljubav, kaže Maja za avangardu. Izvolite. Čitat ću vam svoju pesmu. Ušetala tuga, ušla mi u stan. Ukrala mi osmeh, ukrala mi san. Sumorne mi misli uplela u kose, u oči uselila gorke kapi rose. Pa se gordo šeta i važna se pravi,
kad god česti uzdah na dušu mi stavi. Govorim joj idi u bespuće snežno, gde nađe da lomiš ovo srce nežno. Govorim joj beži, probam da prkosim, naučila nisam s bolom da se nosim. I molim je kličem, skloni oblak gusti, na lice mi ponovo stari osmeh pusti. Preklinjem da ode, pa ako joj je stalo, nek navrati ako mora, kad ojače malo. Marija Branković, učenica drugog 3, izjavila je za Avangardu da kroz poeziju izražava osjećanja koja želi da podeli sa drugima i nastavila i kazala je da pisanjem pesama ispunjava svoje slobodno vreme. Pesme piše od 1. razreda, a pesnički uzorio je Jovan Dučić. Ti moje sunce, greš me taman koliko treba. Mogu da te dodirnem, da ti lice dotaknem i bez opekotine prođem kroz svod tvog usijanog neba. Ti, sunce moje, miluješ me zracima, toplinom. Oni mi sreću donose. Greješ me dahom, golicaš mi vrat, pramenovima tvoje guste kose. Hej, zvezdo moja, lice mi dobije boju, onda kada svojim rukama dotakneš bledu kožu moju i probudiš vulkan uzburkanih osjećanja. I samo ti, sunce moje, dostojan si ruci i ljubavi koja će te, verujem, učiniti još sjajnijim. Don't love
dem Fels, wir Sturm der Zeit, doch nicht nur so nebenbei. Ich will lachen und weinen mit dir, nicht nur davon träumen. Und ich brauch eine Hand, die mich hält, wenn ich einsam bin. Oh, oh, ich will immer wieder dieses Liebe spüren, immer wieder. Mich an dich verlieren, will das Leben leben, wie ein Tanz auf dem Vulkan. Ich will immer wieder neue Sterne sehen, immer wieder mit dir tanzen gehen, wenn die Nacht beginnt, dann brauch ich dich. Nimm die Zeit für mich. Ich will immer wieder dieses Liebe spüren, immer wieder mich an dich verlieren, will das Leben leben, wie ein Tanz auf dem Vulkan. Ich will immer wieder neue Sterne sehen, immer wieder mit dir tanzen gehen, wenn die Nacht beginnt, dann brauch ich dich. Nimm die Zeit für mich. Kostan bre, živa rano bre, plači Mike, ali ne, sedi, no ovaj dan i loša misal ne pada krmu. Koštanku de, vikaj gubre i svirivu da dođi i da mi poje. Zašto ako njuma nema, sve će da me potepa. Svirite mi. Žal bre da sviriš. A bakšiš daću. Ah, moj brat nikad sreću da ne vidi. Što me odomi, oženi. Što me ne pušti da si ide. U svet da si ide. Tiki koji što pravi, a on, Mitke, dom, u kuću da sediš, ženu i decu da gledaš. Ne skitaj se drejne krvi, zašto ćete možda ubijeti. A koga da ubijeti? Mene? Zar mene da ubijeti? Taj se još ne rodija. I neće da se rodi. Zar mene da Tiki, pa idemo u više. Mene. Što mi još u tursko vreme, ko Skoplje, Solun, Serez, udava na moj brat praćaše po trgovinu i trg. Sve što u tursku veru i po carski krug nađešen, sve terašem ispred sebe. I baše mi se sklanjaše. Mita je to. Na čorbađija si, brat, zar mene dobi? Tiki, pa idemo u biš. Zar je Lojka kaže, igrajte!
Stambul kerđe police, mori žalno pesmo moja. Stavi Redžep na put, a ja idem. Ciganka me vodi. Ciganka na kapidžiku stane da čuva i pazi, a ja idem. Gore odaj. I toj hajdučki, noga da me šušne. Još spadnala, sečina se spuštila, a ona, Redžepovica, čeka. Legla na dušeci, gola, mlada, kapka, snaga, da cuneš pa da se zaplačeš. Ruke više glavu frnila, kosu crnu fil tiše, rasipala oko sebe i čeka. Gledaora ta, gleda kako bi me odmah još od praga sa svoje puste crne oči opila i zela. Čangidžije, meteri, čočeci, ovamo me, ovamo, takoj. Ah, moj brat Katil, moj brat krvnik, moj brat, nikad sreću da ne vidi. Jednako kući. Ete, sredom sam, kući. Sviri. Da sviriš kako nigde nikoga nema. Od brata, tatka, i majka. Ženu, Elenu, od brašnojke 100 očiju se ne vidi. Nigde si ja nikoga nema. Ne, toj da mi sviriš. Moju pesmu da sviriš. Moju pesmu. Ja go ne znam. Samo bu noć čujem i u srcu. A pesma je moja golema. Kako majka sina i mala čuvala ga mila. Dan i noć samo njega gledala. Što nam sina duša zaiskala sve majka. A sin, porasnaja sin, došla snaga, mladost. Došle bašče, cveće, mesečina. Zamirisao djevojke. Sin polete. Sve što iskaja sve ima. Hatori, puške, sablje, žene. Nijedan mu ne odreče, nijedan ga ne prevari, a on sve gicilivaja, sve varaja i bolan bije. Bolan kako se rodija. To sam ja. Idem, pijem, lutam tome jane, dert da zaboravim, san da me uvati. A san me obaći. Zemlja me pije, noć me pije, mesečina me pije. Ništa mi ne je, znal sam, a bolan od samoga sebe. Bolan što sam živ. Boj, puštite glas, ali čist glas. Iskam da slušam vaš mlad, sladak, čist glas. Trupajte svi,